Saya nak challenge betul ke senarai saham AI ini dapat bantu saya buat duit. Jangan main-main dengan wing ya. Hi guys, welcome to AI Investing Challenge. Alright, so what is this challenge about? Mari check dulu. Okay, check ada. So this challenge is specifically untuk tengok berapa efektif sistem yang dibagi oleh AI investing tool Value Farm ini. Alright, so make sure korang dah subscribe ke channel ini supaya tak miss out mana-mana updated video saya. Alright, so bagi korang yang tak tahu apps Value Farm ini yang merupakan the top Malaysia leading AI investing apps, ia terdapat dua versions, freemium which is free and then paid versions. Alright, so the biggest difference dan pada pendapat saya yang paling worthwhile untuk saya adalah stock list yang dibagi. Alright, so korang boleh download apps ini di Google ataupun di Apple Play Store secara percuma. Okay. So, stock list ini adalah pre-filter berdasarkan big data. Alright, so terdapat tiga jenis stocks iaitu dividend, alright, growth plus dan juga momentum stock. Alright, so dividend for long-term low-risk investor, growth for mid to long-term, minimum 1 kuartal, dan juga momentum adalah untuk short-term dan juga high-risk investor. So, secara jujur saya ni jenis yang low-risk investor. So, saya lebih suka dividend. Right? So, dividend will be my best selection. Tetapi ia perlu masa untuk masa yang panjang untuk nampak results. Right? So, therefore, dalam challenge ini saya akan guna growth plus stock much more faster untuk dapat nampak result. Alright, 3 to 4 months dah dapat nampak result. So sebelum kita mula, Anda tunjuk ini. Okay, sebelum kita mula, saya akan kongsi result berapa yang saya dah untung, berapa yang saya dah rugi, okay, dan sebagainya. Okay, di blog saya Wing Labor Saham. So jika anda tengok video ini di YouTube, saya akan letak link kat comment box. Jika anda tengok video ini di TikTok, saya akan letak link ini kat bio link saya. Alright, now jom kita tengok apakah maksud semua simbol-simbol ini. Alright, it is very important to understand apakah simbol-simbol ini. Okay, by the way, senarai ini merupakan company yang paling best berdasarkan growth antara 1,000 lebih stok kat dalam bursa. So ini memang saham-saham yang cun gila. Okay? So now let's look at apakah maksud semua simbol-simbol ini. YOY, QOQ, ROE dan sebagainya. Alright? So YOY, it shows how a company's profit growing year on year and quarter over quarter. Ini merupakan info yang sangat-sangat penting, okay, because this is about growth stock list. So saham ni mesti perlu growth year on year dan juga QOQ. Okay, so next one we'll look at M rate. This number help you to figure out if a stock is getting more attentions. So basically, is there more money flowing in? If it is 1, okay, jika ia 1, volume is stable and less than 1 is declining interest. Okay, so bermaksud 1 dan ke atas adalah lagi bagus. Okay, and next thing will be ROECV. Okay, so which measure the consistency of return on equity. So untuk beginner, basically, okay, how steady a company's returns are year to year. Okay, so lagi stable mestilah lagi bagus. Right? Okay, so how it works? Okay, and ROECV less than 10, kurang daripada 10 means very stable. Alright, so we have to look for company that have less than 10. Okay, next one, 2M price gain, which is 2-month price gain. Okay, we show how much the stock have moved in the last 2 months. Alright, so if the price has gone up less than 10%, okay, in the last 2 months, the growth might not be priced in yet. Okay, when it is between 10 to 20, it is moderate gain and the stock is starting to move. Alright, so among all these 4 info sini ataupun 4 indicators ini, okay, 2M price gain is the list yang kita perlu tengok. Okay, so yeah, it's a list that we need to do. So paling important is this. So this is 1 paling important, second important, third important, and then this is the 4th important. Alright, so yang depan ni paling penting, yang belakang ni okay, tak berapa penting. Okay, alright, so sekarang saya akan berdasarkan kriteria ini untuk filter dan pilih
beberapa saham. Alright, the first thing yang saya akan tengok mestilah YOY dan juga QOQ because this is the most important kan yang saya kongsi tadi. And then I will look at ROECV and then M rate and then paling terakhir adalah 2M price gain. Dan ini juga bermaksud kalau YOY, ROECV dan juga M rate fit criteria tapi 2M price gain tak fit criteria juga consider okay. Alright, so sekarang saya akan mula cari saham-saham ini. Alright. A few moments later. Alright, so inilah beberapa saham yang fit criteria ataupun yang paling dekat dengan kriteria yang saya kongsi tadi. Tetapi ada lagi beberapa steps yang kita perlu buat iaitu guna AI untuk semak prestasi company ini. Alright, so saya akan stop di sini terlebih dahulu. So supaya korang boleh juga praktis dan juga cuba guna aplikasi Value Farm ini. Alright, so anda boleh download kat Google ataupun Apple Play Store dan saya juga akan guna masa ini untuk buat research tentang saham-saham yang saya dah pilih dan post detail tentang saham-saham ini di blog post saya dan update anda nanti. Alright, so kenapa saya perlu the first thing lah yang saya always practice, saya tidak akan melabur kat dalam company yang saya langsung tak tahu. Okay, walaupun ada news yang baik tentang company tersebut, berapa juta projek yang company ini dah ada, saya tidak akan melabur, saya tidak akan letak duit kat dalam company itu jika saya tak tahu langsung apakah company tersebut. Okay, that's the first thing. Therefore, walaupun memang betul ada senarai yang dah dibagi oleh AI apps ini, tetapi saya juga perlu do my own part. Okay, I have to do my own part to do research juga. Itu duit saya, guys. Itu duit saya and I'm responsible on it. Okay, yes, walaupun senarai ini memang best gila, it's from AI, it's from big data, tapi as a responsible investor, saya juga perlu do my own part. Alright, to do my own research, untuk at least tahu tentang company tersebut. Right, jangan just main buta je. Okay, so that is my habits. Okay, that's my habits. Tak kira lah, betapa cun company tersebut. Ataupun tak kira siapa sifu yang bagi news itu, ataupun saham tersebut. Alright, I have to do my own part kerana melabur ni confirm ada risiko. Okay, so anda juga boleh guna masa ini untuk download freemium AI Value Farm ni dan mula check saham-saham ini juga. Okay, so kat freemium anda actually boleh access ke, I would say 80% of the functions. Okay, so example, saya nak check tentang Semaiden. Okay, just click kat simbol ini. Okay, and then go for Semaiden. Because Semaiden's dia fit one of the criteria, alright? So Semaiden, click on it. Alright, and then you get to see macam-macam benda kat sini. Nampak ada AI that you can check, ada opportunity risk, their financial and their news, and overview, you juga boleh click on financial score and dapat tengok dia punya financial score at one glance. Okay, so this is about it. I will let you guys to explore. Okay, I will let you guys to explore terlebih dahulu, and on the next video saya akan tunjuk bagaimana nak guna AI untuk analyze saham-saham ini. Alright, so as I mentioned, disclaimer, video ni, saya bukan suruh anda terus beli. No, semua investment, mesti ada risiko and you need to be responsible on your own, on your own investment. Bukan saya. Alright, so do your own research. Do your own research terlebih dahulu, and then it's up to you later on. So make sure anda dah download aplikasi Value Farm AI ini yang percuma, and subscribe ke channel ini. And I will show you the results dan juga saya akan beli saham-saham ini on my next video. Alright, bukan paper trade tapi guna duit yang betul. See you guys. Jangan lupa subscribe ke channel ini. Bye bye.